gukora ibyo urimo hanyuma ngiye gukora amahuriro ahantu bateranira ntashobora kuhabura cyo gutuma yose basengera imikorera nta mvuye mu gukora rero guhura ahantu bateranira iyo bateranira mu bantu basoma igaragaza kuvuga bagomba kurwanya amarigara y'ubuntu uzateramira ko ata kintu na kimwe ugiye kwinjiza ugatekereza ko nguma nteramiye igihe mba mvuye ku bundi buzi ko nguma nteramiye ubuntu reka niyumvire kwiga canke kurondera ikindi kintu coza kiransabira ni iki rero hano abavuga yuko ata buzima buhari abavuga yuko babuze ico bakora iyo muri make umuntu wese rero bagira hanyuma n'aya mahoro bitewe n'ubwenge bwo ushaka kubikora kuko abantu bashaka wasanga ibireshya y'ukuri usanga umuntu yicaye ngaho woye nta nawe woye ngo ingofero tuzavuga ngo ndakora ugasanga babisuzuma babigize neza bana abantu bakora kutarabye by'intege ikintu cyose ukora ingakari nawe buravari ari byiza cane cyabigerewe kandi kubera ko uno munsi twaje gutanga akarorero twerekane neza yuko abantu bose bicaye hano abantu bose mubona hano kameramani baza kuberekana abantu bose muboneka abantu bafise bakiriya yuko ikintu cose ukora co guteza imbere bivanye n'ukuntu tugihaye umwanya ukakirukamwo ubumenyi bukwiriye kuko ikintu cose kiba gikeneye ubumenyi ariko rero ibi bintu ko bifise akamaro none kuko kubikora na wenyene nta wundi muntu urashobora kuronka ushobora gucirako ushaka kwigisha reka tuguhe kwigisha zigishe umuntu n'urondeye ariko ubona ntabyakiriye ndabona byigije ku nari gatos amayiki mugabo nawe usiba urakoze gatukura nyine cyari ibintu by'atura bisigura ko rero byaguze bitera ubwenge ubu ndumene ko abyakiriye yahawe kwita agaciro bifise rero nabyoye agiye kuruta ibintu kubera ko tuvuga nabi hari ubwire bamufashije ahubwo bwiteye ugenda kubisa mu mazi kubamana ariko kumva byari byiza cyane byari biryoshye kuba twariko turayaga namwe kandi biherekeje twibaza ko ari irya mbere mu gihe bafite ikinyamakuru cyanyu kuko icyo cyacu ubwo nese umuntu wese afise icyo yezera kukivugira ko canke ibitangaza ndetse kudandaza kuko sengeri itangaza inshuro zidandaza wese no kudandaza ibyiwe kanakora bishoboka tumwitana rero ntibaganda kurangiza natwe batararangiza ijambo hanyuma tuzerera cyangwa wozigira byo kugira umwaka kugira ngo wasakire amazi uwaje atubara ko cyangwa nuko utabaza byemeza n'ishyikiro isabito neza isaro neza no kuramuranye kandi sizo kumagusa basura mutesi abantu bashaka kuza Yakise ikawa gitondetse nanje cyane yumvise neza ndabona yabanzinga hamwe n'ubundi yahise abirasi ngo rero kandi n'abantu bagomba kwiteza neza umukobwa pasiteri wamaze aho bari baragiye
Nella berekana n'ibintu abagore murahatatumye abakobwa kare batanapfishe n'iminsi ya noheli inzoga z'umuhungu n'izindi mazi iminsi ya noheli n'amazi zimeze neza n'ibitutagasa arambwira atanze karibu atanze ikaze uwo wese akeneye kwigwa uwo wese akeneye kuba afise isuku ryiwe haba ku mutwe ndetse kuyimesha canke kwisiga canke gusigisha canke kwisiga uwo wese arahawe ikaze ati gusubira ariko mwibuka gukanisa kandi aho ukagira sheya naho komanteri zanyu n'ibintu byanyu byubaka ibyo biduha abadukorera kugira ngo tubasangize ibintu byinshi bitandukanye ariko muri rugari tuzamukira ubundi mugeni wawe muraho ubundi mugeni kugira ngo ubone kuba yobona cyangwa yokumva iterambere aho rigeze developema cyane mu burezi